Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯстони азиз, духтаракҳои азиз, дугонаҳои азиз, хоҳаракҳои меҳрубон, бонувони меҳрубону азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки ҳаматон хубу саломатен. Дар ин рамазоно худованд парвардигор аз ин дам саломаттар бошен, рӯзара то охира ба қуввату бардам бошен. ва дӯстони азиз, хостум пеш аз видеои оғоз мекардагим ҳамин як чизи тӯҳфаи беҳтарин аз ҷониби дӯстам дугонам омадагирам. Хостум ки ба шумо нишон бутам. дар ин моҳи шарифи рамазон ба мара тӯҳфа карда, ба мара не, ба ҳар се духтарак, ба ҳамао, ба ҳар ду духтаракума инами тӯҳфао аз дугонама барои ид, барои рамазон мода тӯҳфа кардаи ид духияй. аз ин нишон медам. Ина духи ина иш ина духи иш сеюмш ина пачкошун ҳамаш як хела ҳай. иш рангш сафедча ҳай. И рангш сафедча ҳай, иш зардча ҳай. иш савзе кабутай кабутча. худованд хайри кадагиша ба даргоҳаш қабул кунад, раҳмати беҳисоб. дугонаҷон хеле 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 хурсанд кардӣ, розиям барои тӯҳфаҳои кардагӣ, миннатдор. духтаракҳои азиз, аз шумо пурсем, ягон тӯҳфа гирифтем? Ягон наздиконтон, ягон дӯстотон ягон тӯҳфа гирифтем ё ки не? банависем дар комментария. дӯстони азиз, хостум ки миннатдорӣ худма баён кунам. Раҳмати калон, беҳисоб миннатдорам. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад, рӯза намозтонро ба даргоҳаш қабул кунад. беҳтарин дар видео партофтагим, беҳтарин суханҳо гуфтем, дилбардорӣ кардем. аз ҳаматон миннатдорам. раҳмати калон. ба худо хеле хурсандам кардем. имрӯз бо торт, ҳоли ман фақат тортпазӣ, дугонаи азиз, торт мепазам. инҷа бо торт на заказ, барои заказ кардам торт мепазем дугонаи азиз. хайр то охири видеоро бо мо. дугонаи азиз, ҳамиҷа гуфтам ки бо шумо суҳбат чахчах карда торт бипазам. гапча бисёр шидам, видеоро партофтам, гапхабар бисёр. хай ки ҳамаи гапхабар аҳамият наметиҳам, аммо як-ду комментария ки камакак одама шикоф мекунанд ё ки зиқ мекунанд, ҳамвода ҷавоб метиҳам. хел намешавад ки ман номрошро надорам ки занг бизанам, рӯбарӯ суҳбату чахчах кунам, бугум як хидма маъруфӣ кунам, бугум ман хел маохел ман хел рӯбарӯ хел чӣ мекунам, бигзорам дар видео бибинанд, бифаҳманд. масалан хай одами мефаҳмидагӣ мефаҳманд, намефаҳмидагӣ агар миллион боро бугӯй намефаҳманд. хай ман як гуфтам, найсак қошод кашидагия задаки калонсол намезебата, мебахшӣ агар гапи ман ваид карда боша. хоҳарҷон, аввалаш ки бахшиш напирс, дуюмаш ки на гапа бизана, на бахшиш пирс. да хоҳарам садқа, ман ягон хошкашидагӣ набудам. аввалаш ки касал будам. вақте одам касал боша, на ягон чиш намефора ки қошкашӣ бо сирва сирхи сифида як тараф ягон чи намефора.
گفتم کو با زبان توجیک اونجا گفتم با نمیسی گپ نزدم با فکرم با توجیکی گفتم در بالنیتسا اومدم در دختر اومدم با زور گپ میزدم اون روزی که من همون ویدیو رو کردم اون روز با اوزم کم ترچی شده بود همه کسل شدن دخترکم هم کسل شده بودن و یا کم ترسوز شدن خدمه قپید بود نمیدونم این گریپ بود این کرونا بود چی بود نمیدونم نیکی قپید خوش رو قپیده به خدا جوگاه کشیدیم یک هفته زیاد جوگاه کشیدیم هرچند دختر دورو هم چی کردیم اولش شفا دینده خداوند شفا طلب کردیم و با دختر رفتم نشید دختر رفتم خیلی دورو گرفتم امروز ما ویدیو کردم اوزم کم ترهوی شده بود تماما گپ زدن وقتی بیمار باشی مسئله نخدت خواهر یگون جدا کنه یگون چیت میفوره من نمیدونم من لیش نما من کسل باشم هیچیم نمیفوره نه سرخی نه سفیده نه یگون گپ نه خبر ما اصلا همین خیلی ما مادرزاد همین اویلوی همین خیلی خوشمون سیاه یگون خوش باش کشیدگی نبودم یکمش دیمش که من ای وقت شوهرم و پسرم مردگی من دیگه نه خوش میکشم نه میجا میکشم نه سرخی نه سفیده یگون چی را استفاده نمیبرم وقتی که همون شوهرم زنده بود ما فقط اسمه بود قایتر موزی دوره شما همه چیز هست توش میبینی این قلمای یک چیزو برآمدگی که خیلی با گفتنم مثال چی نمیشه تمامی چیز شرایط ما اسمه میکشیدیم او را او میکردیم او را دقوشو میکردیم با کوش میشوشتیم حوزی بین هزاریک چی برآمدگی که ایس میکشه ایس با توزه میکنی چیکارو میکنی خیلی گپ درباره همین چی که ما کشیدگی نبودم تا وقتی شوهرم بود میکشیدم حوزی تماما استفاده نمیبرم بردنی هم نیستم بعد با سخن کامنتاری بود که خدا نمیترسی خطا نشون دادی و خدا بخبر خیلی تو دست ده گپایمی زیوتی بسیار دودر جون اولش که ما در یوتیوب اگر در یک هفته 2 بار ویدیو پرتم 1000 آدم در یوتیوب مرا ببینه ما گفتم که ما مرد خونه ایم هم مردم هم زن همه زندگی پستی بلندی زندگی و روزگار در سری ما در یک هفته 1 بار 2 بار در یوتیوب 1000 آدم ببینم در این راه رو ما میبرم میلیون آدم خطی رو برام میزنم میلیون آدم مرا میبینن مثال چی میکنن 1000 کورس میرم مسجد میرم کودکا رو درس میبرم مغازین میرم 1001 پسی بلندی زندگی رو حل میکنم میلیون آدم در راه رو میبینند و بعد چیکار کنیم و ما یگون مثال بچه ندارم که ای پای زندگی شما در خونه بشینم مثال ای پای زندگی نشم آخه زندگی خونه همه در کلای ما مثال این هست علمه و علمه ها و مثال حافظه های قرآن که میبرند در یوتیوب روشون لیچ قرآن میخونن و چی میکنن و یادم او بوده خیلی من نمیدونم دادرم این بچینیت مالی ما گناهگار شدم خیلی چیده میدونی مرا نگاه میکنی روی مرا نگاه میکنی گناه میگیری ما 14 ساله نباشم که ای بگم که ما 14 ساله ما نشون دادم دیگه بعد نشون دادن ما دیگه ما شوهر کردن نمیتونم خونه ما استقلال اومدن نمیتونه دیگه مرا هیچ کی نمیگیره ما یک زنی کلان سالم الحمدلله صاحب ده نبیرایم دمو دارم خدا را شکر زنی کلان سالم من نشون دادم در زمین با آسمان اومد نچسبید کن یا آسمان در زمین اومد نفر اومد کن نشون دادم یگون گناه گرفتم ما هرچی با مرور زمان نمیخواستم نشون نمیدادم این کانال ما 3 ساله 4 ساله کانال ما مثل نو شدگی نیستم که نو مرا دیده باشید یا که چی باشید هرچی با مرور زمان خوب میفورم نشون میدم نمیفورم نشون نمیدم دادر تو ندارو گناه نگی اگر ما گناهگار باشیم تو ندارو ما را نگاه نکن روی ما را نگاه نکن چی دم میدروی ایمانت ضعیفه با فکرم که میدروی زنکا را نگاه میکنی و چی میکنی تو گناه نمیگیری تو یوتیوب میدروی کینو نگاه میکنی تو گناه نمیگیری فقط همین زنا گناه میگیرن کسی که معقول نیست نداره نگاه نکنه بگذار همین نگاه کردن تو لایک موندن تو بگذار هم کانال ما اپراسموت نگیرن در همه جا که ویدیو را با آخر میرسونیم باقی در امان خدا سربلند و خونه آباد باشین خدا نگهبانتان خدا حافظ